Tala Fou i le nei foi vaenga o Tala Fou mai le si ufonga o le lau mua i Wellington e. O le tala mua, o lea ua amatalia o na wha mau popo e se wha ala popotonga tūma o ti ia se talo sanga te e wha sanga i fuafuanga e teu le tū la fono e a awhia ai ni a onga wha military e ave i ai ta maiti e wha mau nia ni ala tau sori ngā tū la fono ma mawha i le lumana ai. O le nei whalapo tonga e whaingoa ina o le Save the Children New Zealand na amateles foreile talwai o na whala wa i tele i ala tau tau mo whainga e te e na ai le nei teu ngā le tula whono e whaafoe ai ngā luenga whai le mta ngā luenga e wa ai e tamaiti le oranga tamariki. O le whaamoe au tū o i e tau mo whainga ina i a soloia ma tāu fia le whaatino ina o teu ngā nei o le tula whono ua whaingoa ina le ngana Peretania o le Responding to Serious Youth Offending po o se teu ngā e tali atu ai le malo i tau maiti i a awhia i soli tū la whono onga ma le mamafa. Ua whaingoa ina alo i tau mo whainga nei a le Save the Children New Zealand o le Boot the Bill campaign. O le pili ma le teu le nei o lea ua i luma o le komiti filifilia le pāle mene. Mai manatu i la tau o lo tau la mua ai tau mo whainga i te o le ato e whaofi mai ai e le malo i a onga ia e fōringa o ni a onga whaafita mai o le a whaatanga ina ai le whaia o ni whainga e a whaina ai le saonga le mua o tau maiti. Ta ua mai le tamaitai o Jackie Sathi o lo o manao le lato whalapo tonga ina ia sila fia o manino tangata umo New Zealand i le winga moni o le neis winga o le tula whono e pei ona whaatula i mai e le malo. Mai o le nganga leo le tau mwhainga whala waitele ua whaia nei ina ia manino ma malaman lamai le atunu i le winga moni o le nei pili po le tula whono tau whaofi wai luma o le pāle mene. Na ia whaalia foi o le havano le nei mo le atunu e whaalia aini o la tau finangalo e tu sai o le tula whono e teu inai ia le tula whono o ngā luenga mo le ofisa o tamaiti le oranga tamariki. Ua whaalia le matua le fia o le Minister mai Papua New Zealand ia wawasa mana ia Winston Peters i se sui o le senate le malo a Amerika i lona to e whaasara lawina le whala waitele o se lipoti le sao e tu sai o aia inga ma tu unga o visa o tangata Israelu e fia malanga asiasi mai i tono New Zealand ei. O se whaaringa ale li senatoa Amerika le nei e swa whaia Ted Cruz mai Texas sa whaia i lunga o le X na ia tawai a tonu ua le te tauona to e ta ua New Zealand o se pa anga masani a Amerika ona o lona mana o e whaasala tangata o Israelu o lo tau mo whaia pui lo la tau tunu umai terrorisi ia e whaatonu mai e le malo Iran. E le ngata i lea, aisa ia to e whaasara lawina atu foi pe share i le link o lo o iai se tusinga e whapea e mana o mia le malo New Zealand ia so o se tangata o Israelu e fia talo sanga mo se visa ta whao ina ia tu ina atu le awili linga o le lato o langa tautua i le fita po o le military. Whaali ai le li minister ia wawasa mana ia Winston Peters i le senator le nei o Ted Cruz e le saolo na whaasara launga mai ta tau na whaia wawe i aise whaasa o ngā loa ia. Sa wha mawhaina le li minister o le teibi nei e le mana o mia e se tangata Israelu ia se visa e malanga mai ai i tono New Zealand. Mai le ai fo i se aia inga e mana o mia ai ona whaailoa i au i li linga o le latu tautua i le military e pei ona ta ua ia whaasala launga. E langolango ina malosi le atu langa e le ofisa o fe malanga inga po le Immigration New Zealand whaailoa mai el tamatai ofisa ia Chini Melville e le sao le whaaupunga o so o se Israelu e fia malanga asia si mai i New Zealand e mana o mia ona whaailoa mai leo i linga o lana tutua ma le au nanga i le fita po o le military. O se vai aso pupule nei mo le au ngā rulue ona le aso malo lo mo tangata uma e whailonga nai le aso na seini ai le whenga inga o le waitangi le pa u i le stofi le aso hono o Februari. O sao ni inga whaamanatu mo le nei aso whailonga ina o le malo o New Zealand ua amata i le so i whono tanga mani whailoa inga tangata Maori ai mai se o ni polkalame whala waitele mani whaatasinga whaale awa onga
o lo tau la mo ai ni si o matanga luenga ma whaala po tonga ale malo. E whai tau wafe la whai o tangata Masani o na anga iatu i le nua ingo o Paihia i Northland i tau sangata i tasi mo sauninga wha manatu nei a to ai ma wha whiawhianga e manatua ma wha ilonga i nai laso na saini ai i le te tiriti o Waitangi. E re ngata i hui pule ma sui o vaenga wha whai SS ai wha pēr ai fo i tai o nuu ma iwi a Maori ai maise o a inga maua ma tangata lautele mai tu SS o le tunu o le a wha atestasi ai i le nei vai aso i lea vaenga o New Zealand a o lumana i ai le aso o tofaina o le Waitangi i le astofi. Sao ni nga wha amanatu nei Waitangi ma sani o na tūlai mai ai ia ni vevesi mani fe ese inga o manatu malangono o tangata i mata upu o ngaonga a awhia ai le waa whea loa ai ma le soifua manuia o tangata. Tausanga na te atu nei lua whe luas fulfa lea na moli mawina i le matua te le o le wha le tonu o le waa whea loa ai o le mano New Zealand ma tangata Maori e pe ona sa moli mawina i le solo tele po le hikoi au pito i tele ua whaatino ina i le tonu o le tunu lea sa anga i atu i luma whale o le maota o le parlemene i Wellington. E zilia ma le se lau lima se fulu la whai o tangata sa awai i se te e na whaia i le San Nafi i le tonga la au o le Botanic Garden i le lau mua i Wellington. O la tau nei ma tere lava i ta mamati na ma tua e au fia i ma se tangata sa malanga ma mao lava mai Engelani i New Zealand nei ona o le fia awai i lea te sa nofo ai i la tau ia i whawhane o le whale la au e ta ua o le Begonia House ma tau lima ina ni lau papa na tūsi ai wha au punga ina ia wha asau ina le nei whale e aua le tala ina i lalo. Whaalia e whapea o le te lea nafi o le vaenga mua lea o ni fuafuanga te tele se toru o lo wha maa popo ina le wha la po tonga ua wha ingoa ina o wo a le tonga la au le nei o le Wellington Botanic Garden. O le wha moe au tu ina ia tau fia ai ia le fuafuanga e talepe ma tala i lalo ia le whale tele le nei le Begonia House le e ia i le tonu le tele o i tu ainga SS o la au a toa mawhua la au mata ngō fie. No ve mo le tausanga tanuai na whautu ai nai le pulenga o le ai o Wellington e da tau na tu i lalo le nei whale ona o atu ngalunga ma popolenga i lona saonga le mu. Whairo mai le li ofisa o ngā luenga whai le pulenga o Wellington o James Roberts e tele me ua whaale tonu o le nei whale mai mana o mia ai o na tala i lalo o na o whae te tenga i le saonga le mu. O le whale le nei, le Begonia House, na mua i fausia le tausanga e awhi se lauono se fulu ma e to tele tangata e manatu o se tasi le nei o mata anga taua mo le lau mua i Wellington e da tau na whaasau ina pea mo tupulanga o le lumanai. O le tau lunga lao por kalame te te i le talaina i lalo o lea whale o se solo te te lea ua fufua ina i whaia i la so sfutolu o Februari i whawhane o le ofisa o le pulenga o le aipo o le City Council a Wellington. E luas fulima awhe tā la le sala tupe ma le tolu se lawi tu la e ngā lulu e fua ai mo le malo ia se li wha ape ma stama i tai au kilani ona o la ua whasi matea ma le whaatawina atu o ni pua i se whai ngā soli tu la hono. O la ua nei o lo a fia 11 ta aupu o ni tangata Pasifika o le tama i tai ngo ia Suli Rachel Rejoice Ademem fast food tolu tu sanga o le soifua ma leli i ngo ia Bruce Luke Vunipola e tolu sfuru waru tu sanga na molia la ua nei le whaamisnonga whai tu malo i Papakura ina ua uma se sua suenga na whaia iai e le ofisa e whea ngai ma le saonga le mua me ai le New Zealand Food Safety. Wha mao nia mailo la ua soli tu la fono i ni morianga se fitu i lalo le tu la fono o le Animals Products Act ma le isi morianga e tasi i lalo le tu la fono o le Animal Welfare Act. Wha alia mai e le whaatonu langolango o le New Zealand Food Safety o Vincent R. Barkle e whapea o le pisinisi sa whaatau nai pua a tangata nei e to'olua e lei laise nei hita. O se ripoti mai leo tu sai o nisi o whaala velawe na tutupu maale ni mai whai unga o le vai aso
na ta wai le sa I linga le ua amata ona whaia I le mafuanga o le maliwai o se tamaita I Tala Fou I le Ayo Hamilton I le Paula Stona ai o le whalawelawe sa lipotia mai se whale I le pitonu o Forest Lake pe tusa o le awhas furulua I le wawao mai na umai le ola o se teine Tala Fou e se furuiwa tau sanga le matua tau nua tu iai ta amale ma au nanga la vea ai ua maliu le nei Tala Fou mai o le ofisili ngia I nei e leo I e tangata sa iai le whale I le taimi o lea whalawelawe o le tino maliu le na maua I le fiafio le stona I le sami le matawhanga I aukilani e tali tonuina o ia lea o se tau le lea I ni tia e whaapea na leilo mai le matawhanga o le Behan Beach I le vai aso taluai whailo mai e leo o le tau le lea o maliu e ngoi a Abhishek Aurora luas fulima tau sanga le matua na leiloa a o ta ele le Behan Beach whaatasi manisi tangata I lea so lua ua mawai sa mawhai o na lawe ina mai istangata to lima ai leilo ai le tondasi lea whaato a maua I a lona tino. Whailo mai whai leo o le whaalawe tau ta vale lea na tupu I le Ayo Hastings I le fiafio la stofi na tenei na maliu ai se tēnei titi e se fultasi tau sanga le matua ina ua taia I se ta vale a o tia I le na wila na umai lama le olo le nei tēnei titi le mea na tupu ai lea whaalawe I le awalaingo o le Chatham Road pe tusa o le ono I lea fiafi tolus fulfatu sanga le matua o se tamaita ai ua mōlia nei e leo ona o lea whaalawe o le whautuanga masani mo tangata uma e te tau na whaalua I le aso o na fufulu mapulumu I a nifo mo le umi e lua minute ai o le nei vai taimi o le fasilitele ua tula I mai pe whaamata I eise e senga pe a whai e te whao ngā se I tu ainga o pulumu fulu nifo fau ia ua ilunga nei o le maketi e alu I le tise to e whao ngā I nai ma le to mai wha tekonolosi whaatusa I pulumu masani ua iloa ni sua suenga e le valu se fulu anga I atu I le lua se fulu pasene e sili atu waiona le lei ia pulumu fulu nifo nei e alu I le tise I le abe se haio fasi me ai e masani ona pipi I nifo tangata whaatusa le I pulumu fulu nifo masani ia whao ngā le to tele pe tai la o le whaafita uli o mea fau ia o whaao popo ia I pulumu fulu nifo fau nei ua o atu ai le tau o pulumu fulu nifo a tau mai nei e alu I le tise I le ono se lauta la I le pulumu e tasi se li poti alo ia mai le vaenga e whengai ma le pui ngau le aia de tau o tangata whaatau le Consumer New Zealand na tau mai ai o mea ia o whaao popo ua fia I le fausanga o pulumu fulu nifo a tau mai nei e le ngata ua matua tau ngatai ai e lea ia se senga tele ma pulumu fulu nifo ia ta I lima sefulu ta la le tau o le tu ainga o le ROB ia maua mai le Woolworths po o le Pack and Save ia pe o pulumu ta tele fo ia o masani ai pe a whai e sa o le lei ia le whainga e pulumu ai o nifo I le tae ao wha pe a malea fiafi o lea ua whailo mai ia le fufuanga e amata fausia ai le tausanga le nei le tūmalo o le Waikato ia se no fuanga o pito I te le I le tono New Zealand mo le pue nai o le malo si anga o le la po le solar farm o le ati na le nei o whaingoa ina o le tau hei solar farm e le mamao ma le nu o te aroha e pulea whaatasi e le company pe le tānia ingo o le Harmony Energy Limited ma se company a le Claras I New Zealand e ingo o le First Renewables Limited e sili atu le se lau valu se furu lua hectares o le whanua o le a whaonga ina I le nei ati nae o le a whausia ma whaatui nai a solar panels e pue ai le malosi mai le la mai na ta ua whapea o se solar farm au pito I te le lea o le ai de tonu o le atunu a toa whaalia le ripule le compania le Claras o James Irvine ua amata na io na to ina ia la au I autafa o le ele o la fausia ai ia solar panels nei ina whainga ta ai o na ilo atu I le tele e tangata whe malanga ai na ia ta o foi o le ele I le va o leina nei o solar panels o le a whaonga e whaatata ai la fuma moe o le eletise o la bo mai lea tina e o la whaonga ina lea ele company o le Meridian Energy lea o le ao la tau whaatawina le se lau pasende o le maro si anga e maua mai ai
mo le ulua i se fulu tausanga o lea tina e tele whai unga le tausanga fau lua whelus fuluono lea ua fuafua e le tau ona amata ona whaonga ai lea tina e fau e tusa ma le lua se lau valu se fulu i tu la gigawatt o le malo si anga tau e le tise o le a maua mai ai le tausanga e tasi o le fua lea o le eletise e mo mia mo le awha inga e todus fulima afe o fale o a inga. Ina i tala mai fafo o lea sa pono ina ai le Palestine Amerika o Donald Trump le whaia o se la fonga i luas fulima pasene i le tau o loa uma e whauru fale atu i le tonu le United States mai ona tunu utua o i o Kanata whapea ma Mexico ai se furu pasene mo o loa mai le atunu utele o Saina. O le nei polo inga le Palestine Amerika ua amato na wha mamalu i le aso lulu o le vai aso le nei taimini sina. Wha amatalaina le nei ngai o inga e le awata ma mai mata upu talu tamau a inga. O se whainga o le atu lai mai ai se tau o fau tau e wha tau a inga e ono a wha ina ai le tūlanga tuputupu a e le tamau a inga o le lalangi ma toi o tua i le tūlanga maurunga i le fua o le inflation. O na nafi le sa whailo mai ai le palemia o le malo Kanata ia Justin Trudeau o le awhaia fwoi e Kanata se la fonga i luas 5% i lunga o le tau o loa uma mai Amerika o loo whaatau i nātu i te tonu o lona atu noo. Taimi nei e tusa ma le se lau 5.5 biliona tā la Kanata po le se lau ma le ono ma le awha biliona tā la Amerika le tau o loa le United States o loo whaatau wina atu i Kanata i le tausanga e tāsi. O whapena fo i ona whailo mai le Palestine o le malo Mexico la tau o le tamaitai o Claudia Sheinbaum o whaatanu ina lana main star tamau a inga ina i whaia ni se la fonga i o loa uma mai Amerika e whaatau watu i le tono Mexico e tali atuai i le la fonga faule nei mo o loa a Mexico e pei ona polo ina le Palestine Amerika. I le Pasifika, ua whaia se tū la whono whau le malo Mariana i mātū, le Northern Marianas, e whaasai nā i le whaatauina o le namu, ia po o le pauta pae hoi le nei pe se masima, le maua mai pe anuti ma olo i amu o le Sami. O le nei pauta pe o le silofia, e matua fia tele tangata o lea vaenga o le Pasifika e whaao ngā i le taimi e lamu ina ima miti le sua o le fatu o le pedal nut, po o le fatu o le niu mea uli e pei o na whaingoa ai o le tātou o tunu o le fatu la whono ina o le nei vaenga e le Northern Marianas ua talia le lei e le whalapo tonga le soifua maloloina a malo o le taupulenga le Commonwealth Health Centre le e iai le lātou ofisa i le tonu o le atunu whaalia mai le tamaitai fo mai o le ofisa le nei ingo ia Lily Muldoon o le aina o le pedal nut e te le lava la whaina i o nifo tangata ma e iei fo i so tanga ma le mai o le kānesa o le fofonga po o le ngutu o le tangata soi hua. O le tūla whono wai e nei le Northern Marianas e ma whai ona whaasale nai se tāsi e maua o ia whaatawina le nei pauta i le salatupe 5 se lautala Amerika po le whale pui ai mo le umi e tolu masina. I tālonga, o manu malo le au le lau mua le Wellington Blaze i le siampini o le tamansanga o le Super Smash o le i tu pao ta mai tai i tālonga kirikiti e ta i luas fulu ova po le T20 na su e fusi le Wellington Blaze ma le au le Otago Sparks i le Malayo le Basin Reserve ma manu ai la tau le siampini o le NATO sanga se lau ma le wha ai o le lau mua mai ana pe valu na tuli le Otago Sparks mai le tulanga na iai e iwa le lato pe ai na ole iwa sfulu ono ai na maua ma ta ina le taalo le tamaitai Australia o Hannah Darlington mo le awale lo mua le sa ia ta ina ai luas sfulu ono ai fa na pe na maua i o vai ono na fa te ai ai le vaenga o li e pe ona si hoi mai mo iai le TV o le awa le Central Stacks le o siompini ina o manu malo le la su nga fusi ma le awa le Canterbury Kings i le Basin Reserve i le fiafi ananafi se lau todos furulima ai o Canterbury mai ala to pe valu na tuli le Central Stacks ma maua ai se lau tolu ono ai fa le la to pe i le ai o me le pone na mua ai le tamaitai New Zealand o Ali Wollaston
ele tu unga wila vidi vai le langi fa ingoina o le Cadel Events Road Race i le san nafi o le te mo le nei o siam pini ai le nei tamaita i New Zealand i se tu unga tele le World Tour i le nei foi fa anga tama o tu unga o wila vidi vai fa le va o malo se lau fast full lua te si male fa kilomita le mau le tu unga mai o lona vai nga fa hai u na tau mai ali Williston in New Zealand mai le tamaita ingo ia Carlin Swinkles mai le Netherlands anga iatu i le tini ma manu malo ai le New Zealand ia le vai ko na nei vai nga o Tala Fou